ngithi ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kumntawunge amakhosi i-Kaizer Chiefs ukubheka nje ukuthi-ke ibaphi abadlali-ke abangama-target ayo-ke i-Kaizer Chiefs. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ifuna-ke umdlali ongokudabuka ezweni-ke laseBelgium, kodwa-ke ubaba wakhe udabuka la eNingizimu Afrika laphayana-ke u-Ayanda Sishuba njengamanje-ke ogijima-ke laphayana-ke kwi-France League 2 kwiqembu ekuthiwa-ke i-Montpellier, kodwa-ke ukwi-loan from laphayana-ke iqembu elikwi-League 1 laphayana-ke i-Rennes. Kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs iyayifuna-ke impela-ke le midfielder ukuthi-ke isayine njengoba-ke sibheke kuyona-ke isizini ka-2026-2027. Njengamanje-ke ingxoxo ziyaqhubeka between i-Kaizer Chiefs kanjalo-ke nayo-ke laphayana-ke i-Rennes yalaphayana-ke eFrance ku-League 1. Siwafisela inhlanhla amakhosi ukuthi-ke ingxoxo zabo zibe yimpumelelo. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Kwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.